An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini hatod pa sa endo ni Manver Bobis Ignaw, kandidato para konsehal kan siyudad kan Iriga, numero 16 sa Balota. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxins sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Serbisyong galing na kita, ang galing-galing galing, asenso, progreso, tatak galing na kita. Tumulwang bao, di pabayaan sa bunseyo, tapanatap, kaya galing na kita. Ang galing-galing galing, ang galing-galing galing, ang galing-galing galing. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Ako may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihan panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pag-isama. At higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable.
Ang misa sa radyo, hatod sa endo kan mga minasunod na sponsors. Mr. and Mrs. Edsel Nene de Lima Estelina. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Edinora Garcia and Family, Mama Betty's Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler. Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihempo. Lagi kayong mula sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Okay, ang tamang oras po, alas 2:10 na po niya na pagkahapon. As usual po, yaon na naman po kita sa sarong oras na programang Tanog Bicol. Ayan, sana all Tanog Bicol. At makadiretso ako magtaram ng Bicol dahil since it is a Bicol program po. Isang oras po yan, every Sunday, alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon. And of course, ang sa tuya pong kaibanan ngunyan, sa technical side, andyan si Sir Felix Lagrimas. Ang terming nakapulaman, pero hindi kami BBM. Pikapam ka, yan ang pula nakakamping. And of course, nandyan man po sa information si Tony Matic Saison. And yan man po duman sa transmitter si ang sabayang Chief Engineer Adeline Don Torralio. And of course, ang kaibanan niya duman si Jimmy Guanzon. At ako man ang pinperminin dong kaibanan, digdi every ay kada Sabado po. Alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon. Good afternoon, Maximo Cabanyero. Nasaan ka ba ngayon? But anyway, thank you for watching. Kahit kaupo ko lang, ayan na, up to date po sila na makiibas ako sa bayano, andurugon ako sa programang Tanog Bicol. Every Sunday, alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon. Okay, padagos na po kita. Sa rumbanggi, sa higdaan, nakamate ako. Ulog nito'y asin daghan sa lubak ko. Katurugan, bako kundi sa kung tuhod, iyo balan. Dagus ako bangon, tukaw ako bago kalay-kalay sa ko bitis. Puro hapihap ang tuhutan ako tulog si arthritis. Isa kong paghiling, pasiring sa bubungan. Simong naon, nahiling ko makanuson man. Sinanay si tatay, di ko pabayaan. Palagit na buong si sako'y abutan. Si pagdaras ako nin siyam na bulan. Gatas kong dinudok, puro inutangan. Ay nanay ay tatay, kung ako mahal
silong-li nakadangog ako hayop na naghuni paghuna mo sa lampati pakukundi sisa kong pati agusat bangon ko ang atong baso at sining pulutan
mabilta, dahil ko mabilta sa imo. Matapos mo akong bayaan, tapos mabilta. Ayan, yan ang mga fake love. Kung may mga fake news, may fake love din. Diba? Hello to Summer Seed, my love. And of course to Timer Khan. Sorry, my dear. Sorry, I will call you later. I will be the one to call you. And of course, hello also to Maximo Cabanyero, who is watching right now. And also to Gina Cabarles, who is watching right now. Thank you very much for watching. And of course, hello to my relatives, Ochi de Lima, and of course to Bat6569. Hello to all of you, and hello also to John K. and to Peterson David, and to Addison Oscar Jeff, and to Patricio Gaspe, and of course hello to Rowena Weng Cabarles Jimenez, and of course to MJ Sardar. Ayan, yaon na naman po kita ay atang taga-Bicol po ining programa ta. Baka may mag-react na naman na pa-English ako because the watchers, those who are watching ay all from different countries, and we must be proud of them that although they cannot understand what I am talking about, and they don't understand what is the sounds means, they are trying their best to watch my program, Tanog Bicol. That's why, hello to Muhammad Abmanan. Thank you so much to all of you from all over the world, ang aking mga viewers. So, let's go. Let's proceed to the program. Sa imong iminala, ngunyan na alang na kadakol na andoon. Inaapod-apod ka, ngunyan mayo ka na. Sa kuya mahirap na magwelta ka na. Sa baro-baro na sa imong hinayaan. Day ko aram kung paano naghalik ka. Tanong mo binayan ang sa tuyang uma. Magwelta ka digdi sa katayid ko. Sa tuyang igwelta ang kaumahan ta. Sa kaumahan na pinagtabangan ta. Aldaw na nakaagi ang sakong nagigirundon. Kan kita nagiriba, lambang puso maugma. Dai ko mapupugulan ang sakong namamatian. Kung mawaray ka, digdi sa katayid ko. Ang mga babay umayo pang agum. Maugay nin aga, maugay nin hapon. Alagad kong sinda, iguana nin agum. Maugay Oktubre, Desyembre sunod. Ikapalan nenang ang pinagsasabi. Magayo na burak sa lugar nito. Magayo ng tindo, malinig ang pisngi. Arin bagang puso, ang dahi mawid. Kan ikasadit pa
lalaki o diyan si sabuot ang pinagsasabing ngarang pagkamo. Kundi ang babae iyong minaimo, akong minahiling kan mga pangkuyo. Okay, ang mga babaeng makuyog. Hello also to Joanne Evan de Lima and of course to Ma'am Annabel Robosa. Hello to all of you. Thank you for watching the program. And hello also to Nelly Pilaes Cabarles, who is celebrating her birthday today. And of course to Maribik de Lima Ribancos. Hello also, Gina Cabarles, and would like also to say hello to Edgar Mimay. Ayan, Edgar Mimay. Thank you very much for watching. And Edgar, kumusta? Di na tayo nagkikita. Sana man lang, dalaw ka sa piyesta. Pag dalaw mo ki Cap July, diretso ka sa bahay. Pwede? And hello also to Monica Perique and Melanie Len Mendoza. I would like also to say hello to Eddie Garcia and to all those who are listening from their transistor radio. Hello to Ate Mayet of San Jose and all those elderly in San Jose. Hello also to Kagawad Daday Melnan, Daday Robles Moralio. And hello also to, sino pa ba yun? Si Nida Trevino, ayan, kumusta po? And si Nelia Bernales and si Fe Albanyo. And of course to Miguel Topreo. Itong mga elderling na inaalagaan ko. Yung mga elderling ini. And of course dyan po sa bahay kan mga ampungan. Kay Johnny Ampungan and family. And of course to Lolo Jess and kay Lolo Jose Rombano ng Santa Cruz Sur. Ay, mapiesta na pala ang Salvasyon ba? Salvasyon ata. Oh, yes, Salvasyon. Ano ba yun, May 2? Ay, sa aga ba? I'm not sure. But thank you very much po pala dun sa feast day ng San Vicente Ferrer last Friday po. Thank you kay Lorna Banyaria Wallace. And of course, thank you also sa magandang entertainment sa amin. And of course, continue tayo sa ating Tanog Bicol. Diba? Edgar Mimay and Gina Cabales. And of course, to Maximo Cabanyero. Kailan ka ba uwi dito sa Bicol ba, Maximo? But anyway, thank you. And continue watching the program. Although you are from San Pablo ka ba o Santa Rosa? But anyway, basta ang importante nag-iinanyog ka sa mga programa digdi sa Iriga City. Hello also to Joy Imbalado is watching right now. Kumusta man, Joy, yung mga nakapilang tricycle drivers natin dyan sa may chapel, sa may ermita. Pag-agi ko sa bago, ayan, nagtutugtog na. Ibig sabihin, pinag-irumdum na ako, mano ba na kami sa atyan. To all the teachers, sponsors of this 8th novena, barangay novena of the feast day of San Agustin, mag-umpisa po tayo ng alas 5, eksakto po alas 5. After the program, I will proceed already to the chapel, okay? Let's continue the Tanog Bicol. Babayeng taga Bicol, ako'y Bicolana. Marayan ugali, kami pang maugma. Maray makiayon, maray na amiga. Sa kong nakimatan, pagka Bicolana.
Talagang kahit kailan hindi pwedeng madaog ang Bicolana sa Kagayunan. Di ba, Joy Embalado, Edgar Mimay, you can say it because lalaki ka. Di ba, hindi pa dadaog sa Kagayunan ang sarong Bicolana, aro ki Joan Evan de Lima, and of course, ki Ma'am Annabel Robosa, and of course, ki Gina Cabarles, and ki Nelly Cabarles, who is celebrating her birthday today. But anyway, thank you very much po. Pupunta ko dyan, Nelly, and thank you doon sa lunch kanina. Mailusyon, gusto ko sa magayon, habog ko sa makanuson, puro kang tiyawang aabuton, kaya kan ako mailusyon. Pinili ko magayon, maski nga ni pagparatabugaon, kayang-kaya kung tiuson. Nakalihis ang pirang taon, habol niya pa ako simbagon,
Okay, binasted mo ba ako, Patricio Gaspe, Sam Gaspe, and David Peterson? Did you busted me? Marilyn Alvar Orbon, and of course to Fidel Reyes of Lucena. My love from Lucena City. And of course, hello to Abby, our very own Abelin Dontoralio and family. And Tolito Cruz of Naga City. Mari Bikri Bangkos, and of course, Ki Iqbal Ahmad. Ayan, another Iqbal Ahmad. Baka, ano ka na naman? Makurak. To Res G. Sayed and Alin Sandra Smith and Blessing Ejin Navi, and of course, hello to my love Vincent Peter Erfi, and of course to Bat 6569, ki Elidio Balang, and ki Malati, Menard Malati. Always extend my regards to all our Bat 6569. Hello also to Richard George, and ay tumamod ay Elson Nobi of New York City. Nadine Khan, ay na yan, sunod-sunod na naman sila. And hello also to Banji Espana, and of course, ki Esther De Lima, Ballester De Lima. Padagos po kita. Sa buong banwa, ibang-iba, matunino, maugnaon, kabukidan, kadagatan, pano-pano, din kayamanan, orgulyo kan kadaklan, urog na kan mga kaakian, ang paggalang sa kapwa, sa banwaan, daing nawawara. Pangalan mo, itinatagoy. Okay, sa Lagunoy, uraw ka ni Manay at Sinimano. Putong tinabla, asin binanban, di sana mananamitan, sambod na mahihibog. Anisto style, daing mapadaog, tiklad na pambihira. Sabor-abot, ininatutua, ang Peña Francia Rigata. Sa Laguna Minor, inidinagay pa. Okay, sa Lagunoy, pangalan mo, itinatagoy. Okay, sa Lagunoy, uraw ka ni Manay at Sinimano. Ulan-ogan, kinaunugan, bilog-lubas, asinan hinagruan, busay na dapat duluko. Urog na kung mainit ang panahon, kung gusto mo ng kuweba, sa baliwag magpasyar na kita, tae malingaw ang pamilya, sa Laguna Church, magyan ang magsimba. Okay, sa Lagunoy, pangalan mo, itinatagoy. Okay, sa Lagunoy, uraw ka ni Manay at Sinimanoy. Di sa
sa Lagunoy. Ayan, kadaganda gayon-gayon kan Lagunoy na ngunyan. Pag gayon na bangan yun, ang Bicolandia. Pero sabi nila, ano daw, I don't know. Hello also to Marilyn Albar Orbon, to my love from Lucena City, Fidel Reyes, and of course to Lito Cruz of Naga City, Mari Bicri Bancos, and of course to Alessandra Smith, and of course to hello also to Raquel Casires, and of course to Mahmoud El Sanabi of New York City. Ayan, hello also to Cora Di Maywati Belen, and of course to good afternoon also to Ate Sonia Briones, Seranilia Briones. Hello also to our very own Aldrin de Villa Orlando, and to Nelly Santiago of Cavite City, and of course to Angelita Nini Dichi of Seattle, USA. Ayun po, padagos po kita. Sa pagkabuhay kong ini, ngunyan ko na matean, an ngaran na pagkamot, gikan sa puso daghan, urong na kunday mahiling, si sahiyang namumutan, ribok ang isip Hello to Mais de Lima, and of course Manuel de Bourbon. US of A. Hello also to, I would like also to say hello to Nelly Santiago of Cavite City, to Rowena Cavales Jimenez Weng, and also to Andres Alfonso of Canada, and of course to Manay Esther Gonungon Ampungan. Hello also to Evan Nofre Topeño of Naga City, and of course to Ferdinand Barde of Bunbon, San Antonio, Naga City. Hello also to Cheryl and Gertrudes Castroverde Aquiler, and of course to our very own Elizabeth Blasco of Cavite City, and of course to Beth, Elizabeth, Kirakel, Lorenzo Jos, and of course Kilo Isabel Joel Mina. Hello also to Austin and Mariana, and of course to Altos, kay Aaron and to very Ira and Ira and Arwen. Kumusta kayo dyan? Bikulin ko kayo, magbikol kayo para matuto kayo magbikol. Hello again, hello to Joy Embalado, and of course Edgar Mimay, and to Engineer Pat Moralio Pablo of Pasay City.
Ayan ang pusong namumuot. Nalilinyanin pagkahirap, pusong namumuot. Diba, amiga Ronald Maestrado? And of course, to Jessica Rule of Cavite City. And of course, to ulit kay Engineer Pat Moralio Pablo of Pasay City. And also to Muhammad Abani of Abmanan. And of course, to Usman Khan. And to Daryl Yaomo of Papua New Guinea. Hello also to Hilmanahan, Labs sa Hilmanahan of Pasay City. And of course to Nene Edsel de Lima Esteliena. And of course to all the bloodlines, the Lima bloodlines. I have to shout it out, the Lima bloodlines all over the world. So, padagos po kita. Okay, sa paagi po kan kansyon na ini na ikasana. Ikasana, Pat Moralio Pablo, and of course, Joy and Balado, Edgar Mimay, and of course, kay Gina Cabarles, and Nelly Pelaez Cabarles, who is watching, and birthday niya ngayon. Ayan, ano bang ganap? May ganap ba, Nelly Pelaez Cabarles? O, ano bang ganap dyan? Para mag-proceed ako dyan after dito. Nelly Pelaez Cabarles, happy birthday. I wish you all the best. And of course, those are watching live streaming and listening from the Transistor Radio. Maraming salamat po sa inyo, boss. And mabalos. Sa every Saturday po, kada Sabado po ini, alas 2 hasta alas 3 ng pagkahapon. Ayan, Tanog Bicol. And sa tuwi po mga nakaibanan, sa technical side, si Sir Felix Lagrimas, and sa information po, si Tony Matic Saison, and yaon man po naman sa transmitter si Engineer Adi Lindon Torayo, and of course, si Jimmy Guanzon. At siyempre, ako po ang sa inyong kaibanan, perming kaibanan kada Domingo, alas 2 hasta alas 3 ng pagkahapon. Si Manay Elma nagsasabing, Manay DJ Elma Dilima Gaspi, thank you, and God bless us all. Stay safe always.